Mwiriwe neza mwe mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri chaîne ya Nayina Media, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Amahoro y'Imana rero nakomeze kubana namwe ndetse akomeze kubana n'imiryango yanyu. Turabakunda cyane rero kabisa, mukomeze kugubwa neza. Niyo mpamvu igihe cyose twumva amahoro y'Imana n'umutekano byaba muri mwe ndetse bikaba no mu miryango yanyu. Amakuru yacu rero nakagaruka, murabizi neza ko tudahwema kuyabagezaho. N'amakuru ari kugenda avugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, iyo bibaye ngombwa turambuka tukagera no hakurya y'amazi tukumva uburyo bihagaze. Amakuru ari kugera tugeraho muri aka kanya nuko uwo bita Jessica Magufuli, uyu ni umwana wa Pombe Magufuli wahoze ari wa Tanzania, perezida wa Tanzania kabisa. Uyu mukobwa akaba ari kugenda anyura kuri izi mbuga zitandukanye. Se uyu mukobwa we ni bitebye, ni ukubera iki ari kugenda akomeza kuvugwa cyane mu makuru yacu rero ewana ari buze mu kanya turakomeza tubabwira uyu Jessica impamvu ari gukomeza kugenda avugwaho cyane. Uburusiya kabisa, ikirunga cyari kimaze imyaka isaga 600 kitaruka cyongeye kuruka, cyongeye ewana kuzamura ibintu by'ibyotsi kabisa. Ese ibi byatewe n'iki? Reka tuze turebe impamvu yabyo mu makuru yacu arambuye. Tugarutse rero ku makuru yacu arambuye kuri uyu mwana turimo tuvuga witwa Jessica ukiri mutoya cyane, Jessica Magufuli. Iyo tuvuze gutyo ngira ngo buri muntu wese ahita asobanukirwa cyangwa se ahita yumva ikijyambere, ahita yumva what's going on. Umukobwa wa John Magufuli yinjiye muri politike karabaye, kandi nanone uyu mukobwa uyu mukobwa bajya bavuga ngo ikiti byaye kiba gicitse kabisa. Ikigaragara cyo nuko Magufuli nubwo atakiriho ariko Jessica arahari kugira ngo ahamubereye, kugira ngo yuzuze inshingano cyangwa se yuse ikivi ewana uwo bita John Pombe Magufuli yaba atarujuje. Rero ibitangazamakuru cyangwa se uko biri kugenda bivugwa hano, amakuru ko ari kugenda abitangaza, ari kuvuga ko Jessica Magufuli umukobwa wa nyakwigendera John Pombe Magufuli wabaye perezida wa Tanzania yinjiye mu ruhando rwa politike ya Tanzania kabisa. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa yuko uyu mukobwa yaba yinjiye mu ruhando rwa politike ya Tanzania kabisa, nkuko ise nawe yabyinjiyemo nawe ngo nuko yatangiye kabisa, nkuko biri kugenda hano bivugwa cyangwa se nkuko biri kugenda bigaragara mu ruhando rero rwa politike ya Tanzania. Umukobwa akaba yamaze kugeramo tayari, bikaba byabaye ibyahamijwe nuko yagaragaye yiyamamariza kujya mu nteko nshinga amategeko iharanira ishyaka rya Chama cha Mapinduzi kabisa. Uyu muryango akaba ari nawo wose yatangiye yinjiramo kabisa. Ibi ni ibintu bigaragaza ko imana ikintu kijyanye na politike cyangwa se kitibya kiba gicitse. Magufuli nubwo atajyari ariko bigaragara ko uyu mukobwa we nawe kabisa atangiye kugenda atanga icyizere mu baturage ba Tanzania ko ibintu byose bishoboka mu matora rero yibanze y'imbere mu ishyaka ryabaye kuri uyu wa mbere Kanama 2025 ayobowe n'umunyamabanga mukuru wa Chama cha Mapinduzi John Manjera. Jessica yegukanye amajwi 391 kabisa. Ibintu byumvikana, ibintu byiza cyane, bigaragara ko uyu mukobwa uyu Jessica ewana ashobora kuba kuzwa hano muri Tanzania kabisa. Ni ibintu byiza cyane, aza ku mwanya wa kabiri ku rutonde inyuma gato y'umudepite ucyuye igihe Ngwasikamani ewana wabonye amajwi 409. Urumva rero yamurishije amajwi makeya mu gihe umwe yagize amajwi 391 ewana uyu usa nkaho yamubanjirije akaba agize amajwi 409. Difference ntoya cyane ishobora kuba yagaragaye aha hantu. Ibi byabaye rero intambwe ikomeye kuri Jessica mu rugendo rwo kwinjira mu nteko ewana ya Tanzania, muri nteko nshinga amategeko ya Tanzania, ngo byabaye urugendo rukomeye kuri we kabisa. Ibintu bishimishije cyangwa se ibintu byanejeje abantu benshi. John Magufuli yatangiye urugendo rwe rwa politike mu 1995. tuvuga ni wahoze ari perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli. Bigaragara ko uru rugendo ngo yaba yararutangiye mbere yuko apfa, mbere yuko yinjira mu ruhando rwa politike, ngo yaba yararutangiye mu 1995 ubwo yatorwaga kuba depite wa Chanto kabisa. Yagiye amenyekanira cyane kandi mu mirimo itandukanye yagiye akora muri ministeri zigiye zitandukanye, cyane cyane y'ibikorwa remezo, aho yahawe izina rya Biridoza kabisa. Ni izina rihabwa abantu bakoze neza hano muri Tanzania. Iyo nyarukiyeyo usanga aya mazina ari amazina agenda ahabwa abantu besheje imihigo cyangwa se bagiye bakora ibintu byabo bakabikora neza, kubera gushyira ingufu mu mishinga y'imihanda. Niyo mpamvu ngo yaba yariswe iri zina.
kuva rero 1995 kugeza 2015 yayoboye minisiteri zikomeye zirimo iy'ubutaka n'ubworozi ndetse n'ibikorwa remezo. Ibyo ni ibintu byumvikana. Uyu Pombe Magufuli mbere ko aba perezida, izi ni ingendo yaba yaraciyemo byamubereye intambwe yo kugerwa cyangwa se byamubereye intambwe yo kugenwa nka kandida wa Chama cha Mapinduzi mu matora ya 2015. Birumvikana ko Ewana mbere yuko aca muri ibi byose, mbere yuko aba ibi byose, ngo ibi bintu byatumye abasha kuba cyangwa se kuba umukandida wa Chama cha Mapinduzi. Urumva ko Ewana ni ishyaka rikomeye cyane. Ewana uyu mukobwa Jessica rero, uyu mukobwa wa perezida, akaba yabaye cyangwa se yabaye wa kabiri, akaba wamurushije yajya amurusha amajwi make nk'uko biri kugenda bigaragara. Ewana ni ibintu bishimisha cyane. Rero yatsinze amajwi ku kigero cya 58, agirwa perezida wa gatatu wa Tanzania mu Gushyingo 2015, uzwiho kurwanya ruswa cyane, kwagura ibikorwa remezo no gushigikira imikorere myiza mu nzego za leta. Ibintu byagiye biranga uyu mugabo John Pombe Magufuli. Kwegukana rero amajwi menshi kwa Jessica mu matora y'urubyiruko rwa Chama cha Mapinduzi biramushyira mu rwego rw'abayobozi bato batanga icyizere bazafasha kuyobora igihugu. Ewana binyuze mu nteko kabisa, ibintu byiza cyane. Uyu mukobwa Ewana, umukobwa mwiza nk'uko biri kugenda bigaragara, nk'uko mugenda mubibona, ni umukobwa ukiri mutoya ariko nanone akaba yinjiye mu ruhando rwa politiki. Reka tumubwire ngo amahirwe masa muri politiki ya Tanzania, kandi twizeye ko bakwakira neza kabisa, bakwakira neza. Ngwino urakaza neza muri politiki ya Tanzania. Tugarutse rero hakurya y'amazi twuri indege Ewana, tugezeyo dukandagirayo dusanga ikirunga kimeze nabi. Ewana turapfukama tubwira Imana ngo Mana arengera aba bantu bongeye guhura n'ibiza bikomeye cyane. Iyo twambutse hano ngo mu Burusiya, ikirunga cyari kimaze imyaka isaga 600 kitaruka, cyongeye kuruka. Ibintu biteye ubwoba, ibintu byari maze igihe kinini, ibintu byari byarasibanganye mu mitwe y'abantu kabisa. Iyo tugeze hano turavuga ngo Mana arengera ubwoko bwawe, rengera abantu bawe. Ewana ikirunga kikaba cyongeye kuruka hashize imyaka 600, ibintu byumvikana. Ariko nanone ibintu bikomeye cyane, ikirunga Kalashnikov. Ku bantu bagiye biga geography kabisa, iki kirunga cya Kalashnikov, murabyibuka ko twagiye twiga ibirunga byinshi. Ewana iki kirunga kikaba cyarajemo ngo giherereye mu gace ka Kamchatka mu burengerazuba bw'Uburusiya, cyongeye kuruka nyuma y'imyaka 600. Ewana kitaruka cyongeye kuruka. Ewana ibintu biteye ubwoba, ibintu biteye ubwoba kabisa. Ewana iki kirunga rero cyakimaze imyaka isaga 600 kitaruka, kikaba cyongeye kuruka. Abahanga mu by'ubumenyi bw'isi bavuga ko ibi bishobora kuba bifitanye isano n'umutingito ukomeye uherutse kuba. Birashoboka. Ubwo abahanga ibyo basenguye, reka tuvuge ko ari byo kabisa, bigiye bifitanye isano, ariko ni ibintu biteye ubwoba. Iki kirunga rero cyaherukaga kuruka mu kinyejana cya 15, cyateje umwotsi mwinshi wazamutse ku burebure bwa kilometero 3 mu kirere mu rukerera rwo kuri iki cyumweru, nibwo cyongeye kuruka. Ewana kiruka cyangwa se umwotsi wacyo ugera muri ibirometero birenga 3 n'ahantu kure cyane. Urumva ni nko kuba wava hano ukagera utaragera nk'igitaramo mo hagati, urumva n'ahantu kure cyane. Ewana urumva mu yandi magambo mbese byari bifite imbaraga, byaturutse hasi bifite imbaraga. Urumva ko uyu mwotsi wageze ahantu kure, uyu mwotsi ugeze mu birometero 3 turutse hasi, bigaragaza ko iki kirunga cyarutse kandi kikaruka gifite imbaraga. Rero Ewana dukomeze gusengera abantu kugira ngo aba bantu bakomeze kugubwa neza. Nyuma rero y'amasaha make ikirunga kimaze kuruka, hahise haba umutingito ukomeye muri aka gace, ndetse ushobora gutera tsunami ifite uburebure bwa santimetero 18. Abaturage bahaturiye basabwe kabisa kwita bashaka uburyo bava ahantu cyangwa se bakirinda kwegera izi nkombe z'amazi. Tsunami rero ni umutingito ubera mu nyanja ku buryo utera imyuzure. Iyo tsunami igeze ku nkombe, amazi amanuka yihuta cyane mu nyanja, ashobora kugenda ibirometero 800 ku isaha. Ewana ibintu biteye ubwoba, ibintu biteye ubwoba. Yavuze ibirometero 800, urumva n'u Rwanda ibyo birometero banza ntabyo rufite ahari cyane na bingahe. Urumva rero bigiye bigafata ibirometero 800 kabisa, biba ari ibintu byamaze gufata indi ntera. Kuruka kw'iki kirunga rero ndetse n'uyu mutingito
imitingito bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano n'umutingito wibasiye ako gace tariki ya 29 Nyakanga 2025 ewana wari ufite ibipimo bya magnitude 8.8 cyangwa se 8.8 byatumye abamwe mu mitingito ikomeye ku isi ewana bigaragara ko ibingibi byatumye uyu mutingito ubamo umwe mu mitingito ikomeye ishobora kuba yarabayeho kuri isi ya rurema ewana nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa n'igitangazamakuru. Biragaragara yuko uyu mutingito uteye ubwoba, dukomeza gusengera aba bantu tubavuga ngo ewana Imana irengere aba bantu. Kamucatika ni agace kari kure y'ahatuwe n'abaturage cyane, kabarizwa mu gice kizwi nka Pacific Ring of Fire kubera ko haba ibirunga byinshi ndetse hakunze kuba imitingito bitewe n'imiterere y'ubutaka bwaho nk'uko biri kugenda bigaragara hano ku mashusho. Rero ni ibintu biteye ubwoba, bigaragara ko cyangwa se aba bantu bakeneye isengesho, abantu bakeneye gusengerwa kabisa, tuvuga ngo Imana ibarengere, Imana ikomeze kubarinda. Amakuru yacu yarayo ngayo umunsi ikifuzo twakura amangano ko tugomba gusengera abantu bakomeje guhura n'ibi biza, bakomeje guhura n'imitingito iteye ubwoba kabisa, Imana ikomeze kubana nabo. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose kabisa.